Esas vakaları aqta tarif etmeye hazırmız. Studiyada men Sultan Istakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Онкология хасталығы olған қадын, оны үш хастаханеде қабыл етмеген сон вефат етті. Бұл ақта бүгін коронавирус бойынша оператив штабының топлашуында Қырым елбасшысы Сергей Аксенов хабар етті. Ол қайдетті ке өлім себебін экспертлер белгілейжек, бойлы аллар олмамазлығы үшін Жұмхурiyet елбасшысы маршрутизация мәселесіні чізмеге авали етті. Белеке февральның біріне әжілетті бе қызметінің 15 яны бригадасы тізілейжек, бұл хасталарға етіп бармақ вақтыны қысқартмақ үшін. На вопрос маршрутизации. Mesele marşrutizatsiyanin bağlı. Acele yardım kaç vakit bunun oğraşkanını anlayımız. Belki bu vakit hasta için en ağır edi. Biz başka şey aqtalab yürsetemiz ve dalil edemiz. Covid devrinde episi ekipajlar meşgul olğanı sebebinden tibbi xadimlerinin işi pek çok ve yetib barmaq vaqtının mesele peyda ola. Ama acele hizmet bir tibbi müesseseden başkasına katnamını toxtamaq gerek, zinandaşlar. Сонки сутка devamında 393 adam koronavirustan tedavilendi. Covid hastalığı 181 kişide tasdiqlandı. Umumen Kırımda pandemiya başlanğandan beri 31,5 binden ziyade adam koronavirus yuquma hastalığına uğradı. 25,5 binden ziyade hasta tedavilendi. Epidemiyaga karşı tedbirler keçirilüvi devam etti. Sergey Aksyonov öz emrinde cemaat toplanğan yerlerde bulunğan vaqt maskalar nizamını riayet etmege ve 2 metrlik xavfsizlik mesafesini kaldırmağa avali etti. Қырым елбасшысы Dünya Kubogында ғалип шыққан Эмин Сефершаевны хайырлады ve mükafatladı. Sergey Aksyonov onun idmanчысы Sergey Papenkovға teşekkürler bildirdi. Qaydetті ki sport kureşi Qırım mektebinin ve umumen Qırım sportının büyük erişmesidir. Hatırlatamız, Emin Seferşaev 55 kiloluk çeki kategoriyasında kureşti. Finalda o Türkiye'den kelgen Serif Kilichni yendi. Turnir Belgrad şehrinde geçti. Yıl memleketinin bir regionda yanvar 27 күні blokadный хлеб adlı hatıra aksiya keçirilen tedbir Leningrad şehri faşist qamachawından azat etilgenine bağışlana. Ahmedjet'te bu aksiya 48 mektepte, kitapxane ve muzeylerde keçirilen. Hatıra ders nasıl keçkeni aqta Davut Çaxalov tarif edecek. Суvuq, açlıq ve toxtamagan bombalanuf. Nina Polikovanın aklına birinci nevbette kelgen şeyler bulardır. Nina Evgeniyevna özü az şey hatırlay. Ama ana babası ve Xamachav devrinde yaşagan adamlarının hikayelerinden o dehşetli vakayalarını yaxşı tasavvur etti. Leningrad sakinleri zornen kun keçirediler. Çünkü otmek tek 125 gram edi. Bu ne demek? Mına bu kadar lokma, kalınlığı bir parmak, ana o kadar berileydi. Leningrad'da yedekler var edi, Badaev anbarları. Nemseler olarını bombaladılar ve o zaman açlık başlandı. Blokadный хлеб ve свеча памяти adlı hatıra aksiyaları yıl yanvarının 27. günü Rusiyanın episi regionlarında keçirildi. Tamam şu gün tarihqa Leningrad Xamachavı bozulgan olarak kırdı. Xamachav 8072 gün devam etti. Bir fikir etken adam öz halkının ve vatanının tarihini bilmek gerek. Bugün bu haqtada çok malumat algan yaşlar derslerde eşitken hikayenin öz korantalarında paylaşarlar. Ahmedjet'nin tarih muzeyinde Leningrad Xamachavını başlarından geçirgen Ahmedjetlilerge bağışlangan sergi açıldı. Unikal tarihi vesihalar ve fotoresimler toplandı. Küçük balaçık 41. sene. O bitasının beraber olarını gelecek sene ne beklegenini bileydi mi? Yazık ki bu nasıl olğanı haqta onlardan hiçbir yazı malumat almadılar. Tek fotoresimler ve vesikalar kaldı. Aş yetişmegen kunler kelgen son, bir sutkalık ötmek 125 gramını teşkil eteydi. Şehirge aşaytmalları Ladaga gölünden keçken yaşayış yolunen ketirile edi. Açlıktan son Leningrad sakinleri episi sağ kalmadılar. Ama episi bir, şehrini düşmanğa bermediler. Davut Çaxalov, Maksim Golubev, Millet üçün. Yanvarның 27-sinde bütün dünya Holokost kurbanları halkara kununu kaydetti. Bu kunu 1945 senesi Kızıl Ordu Osvensim eserleri azat etken edi. 6 milyon Yehudi cenk vaxtında natsistlerinin kurbanları oldular. Tek yarım adada 40 binden ziyade insan canavarca öldürülgen edi. Elek olğanlarının hatırasına bağışlanğan Mati Mirasim Kırımda Yehudilerinin regional milli medeni muhtariyetinde geçti.
Dünya Milletleri Alyansı yarımada Yahudilerinin regional milli medeni muhtariyetinin beraberlikte Holocaust kurbanlarının hatıra günleri geçiremiz. 103 memleket ile konferensiya geçirmeye karar aldık. Kırım'da Yahudiler çok edi. Ahmedjid'nin 10. kilometrinde memorial tahta var. Anda 40 binden ziyade Yahudini atıp öldürdüler. 2020 senenin neticeleri boyunca istemal mallarının fiyatları biraz көтерілгені kaydetildi. Bu en çok birinci növbette kerek olan şeyler vette bir sahasının malları. Kırımlılarının nasıl fiyatlar beklegeni hakkında da Uçakalının levhası. Mustafa Abdurrahmanov endi 5 yıldan beri bazarda sebzevat sata. Ayta ki, yıl-yıldan bazarda satıluvlar eksili. Adamlarga mahsulatını supermarketlerde satın almak onaytlı. Ama episi bir müşteriler var ve olar az değil. Pandemiya sebebindan yıl ağır oldu. Fiyatlarga çok şey tesir etti. Fiyatlar geçken yılga bakkanda biraz eksildi. Yanvar ayı sonuna keleyata ve tabii ki fiyatlar ko'tarildi. Mahsulat bitti. Kırımdan pek çok şey kıtaga yollanıla. Bu sebepten az olsa da pahalılaşuv var. Denişmeler birinci növbette kerek olgan mallarının fiyatlarına ait. Krimstat idaresinde fiyatlar statistikası ve maliye bölügünün müdiri Antonina Sviridenko aytkanına göre, birinci yerde tibbi mallar, ikinci yerde aşayt malları. Aşayt mallardan biz azgari ücret mallarını sayamız. En gereklerinin toplamı 11%'ga pahalaştı. Bu et, sebzevat, süt, otmek ve kurpeler. Tibbi mallar arasında yanıdan saruf malzemelerinin fiyatları en ziyade arttı. Olar 24%'ga pahalaştı. Hizmetler sahasında da biraz denişmeler oldu. Misal olarak kimik teminlenuvunun fiyatları 8%'ga ko'tarildi. Urba ve ayaqa fiyatları en az denişti. Yarım faizdan az. Sağlık saqlav sahasında fiyatlar 10,5%'ga arttı. Aşayt mahsulattan şeker pahalaştı 5%'dan ziyade. Ama en esası bu birinci növbette kerek olgan şeyler yetip artkanıdır. Davut Çakalov, Sait Lilayev, Millet için. Gölçükler, çamur ve çukurlar Ahmedjid'nin rayonlarından birinde tış hizmetçiler yol tamiratını yekunlep olamalar. 2020 senenin sonunda başlangan işler bir kaç günden son tınıp kaldı. Endi bir aydan beri adamlar öz evlerine normal şekilde kırıp olamalar. Böyle toktavının sebebi nege bağlı olğаны akta muhbirlerimiz bileler. Беллакуна соқағында тамир işlerini тап 2020 сene başlanған ediler. Bundan son olarını suvuqlar sebebindен toxtattılar. Hava çoxtan qızdı ama texnika ep işsiz tura. Yerli sakin Irina Sakurenko balasının kesintiге çıktı. Rahatlanıp ve taziyava yerine bala arabacıqnen kundelik idmanlar ve kırlık kopçekler. Keçmeknin çaresi yok, asfalt katı koşuruldu ve onun etrafında her şey kazıldı. Siz o'zingiz yo'lni ko'rasiz. Tabii ki men şimdi komşu barda kezinim. Çünkü anda yol biraz bir şeyge o'xshay. Onun için tezce yapkanlarını ister edim. Evimizde her gün kır ve çamur. Vaziyet sebebinden Lidiya Vlasenko'da çorlana pensioner kadın taşırga çıkarmağa korkay. Ta ki ayağı ağırta onun için evvelere de çıkmak zor edi. Şimdi ise eki kerek eziyedi. Men mana bu yol sebebinden nefes almağa çıkmayım, dayanıp olmayım. Ne yerde ve nasıl adam basmak gerekligini bilmeysin. Tayaknen ise da ziyade ağır. Her vakit korkup yürüyem. Tamir işlerini былтыр başlagan ediler. Asfaltın birinci katını koçurdular ve kısmen bordürler yerleştirildi. Bayramlar geldi, son yağmur ve soğuklar keder etti. Vaziyet denişmegeni anlap, yerli faalciler öz meselelerini hakkında içtimai ağlarda yazıp başladılar. Biz içtimai ağlarda yazgan son texnika yetip geldi ve 2 gün çalıştı. Da bir yerini kazdı. Mana bu bordürlerini koydular. Көргенiniz gibi kene de bir kimse yok. Bu rayonda çok adam yaşa, yakın yerde eki bala bakçası, mektep ve ticari merkez. Bu yerden çok adam keçi Ahmedjid memuriyetinde mesele hakkında haberdarmız ve yakın vakitte işler gayırdan başlanacak dediler. Olar toktavının sebebi havaga bağlı edi. Yağmur ve ayazlı havada çalışmak bu anlaşma şartlarını keyfiyetli becermemek demektir. Yakın vakitte işler yanıdan başlayacak ve tış hizmetçi öz boynuna algan işler municipal anlaşma çerçevesinde yekünlenecek. Eğer Kırım havası bozulmasa, fevralın sonuna cehepsi işler yekünlenecek. Elmas Ablakimova, Sivila Mimetova ve Sait Lilayev, Millet için.
Карасу-Базар районының Қатырша сарай көйінде кенінде бала бақчасына құрып башладылар. Ишлер тоқтатылғанының себебі аваға бағлы еді. Субықлары веқар темелінің судан қорчалавыны башламаға имкан бермейді. Енді тәйінленген мүддетке етіштірерлер ма? Жевапны Невбетте Келевхамызда. Иш техникасы чалыша, Қатырша сарай көйінде бірден бір бала бақчасы реконструкция етелер. 2 апталық тоқтаудан соң ішлер ғайырдан башланды. Ишлер біраз тоқтатылғаны құм кетірілуінен бағлы еді. Біз оны сымарыш еткен карьерде қарған yollar юбылды. Арабалар анда етіп бармайды. Бүгін бізге құм кетірділер. Бұндан да ғайры гидроизоляция ішлеріне бірден келген қыш кедер етті. Суық ве дымлық себебінден темел қорчалавы бойынша ішлеріні башламақ имканы жоқ еді. Ама енді суықлар да, құрыжылық тоқтатылғаны да артта қалды. Буригеллер бағлануы үшін арматурадан тісіліш каркас тұплажамыз. Темелінің ішіні құмнен толдырacaklar, соң мағазға кечеджеклер. 2 қатлы балабақчасы 70 баланы қабыл етіп олыр. Құрыжылық ішлері ноябрь айында башланған еді. Федераль мақсатлы программа бойынша контрактның фияты 104 миллион рубледір. Белкі құржылық шіркеті ава себебінден кері қалауларыны вепейді алған белі бір алларының еңер. Бүгінгі күнге эпысы хаталар түзетілді. Ишлер бәжірілуі бойынша түш қызметчіге лав yok. Епсі құрыжылық монтаж ішлеріні 2021 сененің июль айында екінлемеге сөз берелер, сентябрь айына ресми açылу планлаштырыла. Эльмаса Блакимова, Диана Бекмамбетова, Весаид Влеляев, Миллет үшін Қарасу-Базар районы. Қара деңіз флотында шартлы гемі yok етілівіні бойынша тәлімлер кечті. Арби вазифе бежерілівінде 200-ден зияды аскер бал адлы сайлы ракета комплексі вет деңіз авиациясы тәркібінден ұшақларының невбетші тақымы іштірак еттілер. Хатырлатамыз, декабрь айының башында Қара деңіз флоты толу тәртіпте тәлімат кечірді. Анда бұтын лет гемі тақымы іштірак етті. Президент грантыны Ялта аналары адлы жема тешкіляты әлді етті. 4 миллиард рублені 10 бин тешкілят қазанмаға тұрышты. Онлардан тек 2 бині лидер олды. Ялтада грант насыл масраф етілежегі ақтабыз Зімлев-Хамыз. Аналых бубуюк емектен хайры әмді буюк мемнуниетліктір. Ялталы аналар ақында қайғырув ағяр аяқлылар үшін оңайтлы шарайтлер яратылығы Ялта аналары адлы жемат тешкілятын мақсады бойледір. Бүгін біз сізнен шақси сынырларыны музакере етмек үшін топландық. Чүнки баланы сүттен кескен вақыт осевлядынен шақси сынырларыны тізмек бұл мұйым шейдір. Аналарға анлатмақ керек, не yapmaq мүмкін, не yapmaq ясақ. Бұл сене аналар якын 2 миллион рублелік президент грантыны әлді еттілер. Олар айле, аналық, бабалық ве балалыққа қолтытув йөнелішінде ана сүтінен емездіріп, бұтын омырлық бақшыш адлы лейханы азырладылар. Бұл шерімізде аналар емездірлерімі yok mu деп тетқиқатлар кечердік. Насыл емездірелер не қадар вақыт оларға ким қолтута ве бұл малюматқа эсасланып, біз бойлей лейха яраттық. О ана сүтінен емездіру рахбетлештірівіне аналарға, лоқсаларға малюмат беруге бағышлана. Тәшкілят әнді 3 яшында инкешаф етмесі үшін оны танытмақ керек. Оның үшін аналарда сайт пейда олды. Ичтимаи ағларда иш фальжи алып барыла. Ана сүтінен емездіруге қол тұтып, оңайтлы шарайт яратылуы чоқ балалы айлелерге дестек ведегер мұйым йөнелішлер. Олар эпысы тәшкілят реберанын шақси параларына ве ялталы аналарының хайрие параларына амелге кечірілді. Амма әнді тәшкілят дәвлеттен тазминат әлді етті. Ольга Жулина Ялта аналары сыраларына қошылды ве ичте язық сынмай. Біріншіден баланен ойнамақ мерақлы, екенжесі ана озуде инкешаф етмек істей. Бірде-бір мерақлы шейде іштирак етмек, қызларнен хунушмақ, яни бізім тізілген яқшы командамыз бар. Умумен конкурста 10 бин тәшкілят іштирак етті. Олардан тек 2 бині ғалип чықты. Дәвлет дестегінің умуми колемі 4 миллиард рубледен зияды. Бойлы бір яқшы межғулиет бар, ана өзіні қайғырмақ кереклігіні анлата. Бұ әркүнлі іш йөнелішлер чешет ола біле. Ана юхуға тоймақ керек, дұйғылары әйе олмалы.
Тебежілер кергінлік себебінден бір анаға кереклі қадар диккат айрып олмайлар. Ялта аналары арасында 40-тан волонтер бар. Команда азалары президент грантлары параларына енелешлерінден бірісіні амелге кечіріп олурлар. Ве бұл ноқтада тоқталмай жақлар. Гузель Мамбетова, Сабина Денеева, Виталий Голубев, Миллет Ичун, Ялта. Экімлер аққында рубрикамызны девам етеміз. Бүгін 16 левха 16 тіббі хадим. О Өзбекистанда дүнияға келді, тіббәлі оқув юрта тасил алды, ве қырымға авдет олды. Енді 30 елдан зияды Зуя қасабасында хасталарына қабыл еті ве тедавилей. Зарема Асанова айлеви екім. Бұл мутихасының қабылына чоқ адам ашықа. Бізім телевизион тақымызда екімнен бір күн кечірді. Зуяда екінші санлы хастаханенің тіббі хадимлерінден бірі айлеви еким Зарема Асанова. Бір күнде оңа онлар жихаста мұражат еті. Оңа бір қач афта евел язылалар. Бұйыклерден сон кічіклерінің қабулы башлай. Гүлзара Саттарова 10 айлық қысчығы Анифенен Зарема Асановаға бірінші кере келділер. Қабул суал жевап, екім юрекні ве ақ жігерлеріні діңлей. Сон емшіре баланың чекісіні өлчей. Бұл екімні пек бегендік, пек güzel insan, ал açık gönüllü, rahat lafettik onun ve көріне ки өз ішіні пек яқшы білген екім. Зуя поликлиникасы қасабаның ве яқын ерлешкен көйлерінің сәкенлеріне қызмет көстере. Бұ тахминен 20 бин инсан. Бақмақ, тедавилемек, ерінден тұрып, яда евден чықып оламаған хасталарға иляч кетірмек. Ковид девірінде екімлерінің іші да зияде артты. 3 семейных доктора не обслуживают чисто. Уч айлеви еким, олар тек бұйыклерге қызмет көстерелер. Екі бала екимі бар, о әм бұйыклеріні, әмді кічіклеріні бақа, ақықы айлеви еким. Зарема Асанова Андижанның Ходжабад шерінде доғды. Балалықтан еким олмаға арз етті. Тасил алды ве Қырымға көчті. 30 елдан зияде Зуя поликлиникасында хасталарны қабул ете ве тедавилей. Мына балалар келе, балалар не етесін, адамларны олар келіп, сенен бір файда тапалар. Мына қуанасың, қуанып сақ олың айтып кетселер, уже біз үшін бұл бейік бір қуанамыз ішімізден. Қиметлі, алчақ көңілі ве күчіні аямайып çalışқан хадим. Зенаддашлары қараманымы сақта бойле сөзлер айталар. Чағырылған ерге шу даққа барып етмеге, адамны құртармаға яда меслият бермеге азыр. Екімлік іші бек месулетлі, ағыр іш еже күндіз. Яр еже демес адамға алы олмаған сон, ежеде мүлкін бір чаңға қалар, вақыт азыр отырасын. Зарема Асанова бүгінде невбеттегі чағыруға ашықа. Екімнің іші бойледір. Онайтлы зонадан қызыл зонаға пандемия шарайтында журналистлер насыл етіп малюмат тапалар. Фейк яда эксклюзив. Медийшіклер оқойжы серіже ведіңлейджелерінің диққатыны қазанмақ үшін насыл көреші. Вене үшін ресми көтлеве малюмат васталарына ишанш кенеде артты. Бүгін ақшам саат 8-де Миллет телеканалында «Без обман» адлы ток-шоу. Эфирнің мезусы пандемия дәвірінде көтлеве малюмат васталары. Өз суалеріңізні ве тефсірлеріңізні ичтимайғыларындаки бізім сайфелерімізді қалдыра білесіз. Олар жанды эфирде сеслендірілежек. «Без обмана» адлы ток-шоуымызны қачырманыз ақшам саат 8-де Миллет телеканалында. Бүгінге бұл епісі хаберлер Миллет телеканалындан айрылманыз. Хайырлы ақшамлар.